Selamat datang di Urang Sunda Asli. Nama saya Urang. Saya dari Amerika. Hari ini saya akan rating. Selamat datang di Urang Sunda Asli. Welcome back to our channel. Kita mau bikin video lagi. Ini teman kita, Unicorn Man. JK. Ini teman kita, Teman Medan kita. List. Medan List, terima kasih. Kami akan bikin video Hot or Not round 2. Jadi ini akan pria Amerika dan saya dan Mason akan kata kalau mereka ganteng atau tidak. Jadi opposite dari yang Oke. waktu itu. Jadi Jadi videonya. mereka di tengah. Oke. Ready? Number one. Nomor 1. One, 2, 3. You can look now. Ya. Yes! Sama sekali. Woi, mantap. Ada six pack. Oh yeah. That's very good. Kedua, oke. Ready? 3, 2, Nomor kedua. 1. Here. Yes. Yes. Nice. Sama sekali. All right. Maze runner. Nomor ketiga. Number 3. 3, 2, 1. Oh, he's so. Like. Wah, wah. Tidak suka. Tuh kayak cewek. Yeah. Poor Austin Butler. Keempat. All right. 3, 2, 1. Look. Saya suka. Mungkin. Matanya bagus. Saya suka. So like middle. Middle. All right. Middle. All Saya right. suka. Rino loves suka him. sekali. Saya suka. Nomor 5. Oh, he's just looking at us like, what the heck, you guys? 3, 2, 1. Look. Tidak suka. Wait, did you Saya do this suka. or this? All right. Saya tidak suka. Oh, he said no. Nomor ke-6. All right, 6. Okay. 3, 2, 1. Look. Saya tidak suka. Tidak. What the heck? He said he's cute. Tidak. Sometimes. Nomor 7. All right. 3. All right. 2, 1. Go. Woi, bagus. Saya suka. Yeah. Spider-Man. Pew pew. Spider-Man. Just like a spider can. All right. Nomor ke-8. 3, 2, 1. Go. Saya tidak suka. It's hot. Very hot. Yeah. Oh yes. Yeah, very hot. Okay. Three, 2, 1. Look. Saya suka. Who's that? Saya suka banyak. Who? Do you know who it is? You don't know. Stevers? Steve Rogers. For the protection of this video, we're not going to say his name. But 3, 2, 1. Nomor 10. Look. Saya suka sekali. Terima kasih. Untuk nonton di channel kita Urang Sunda Asli, Nama Instagram saya kita di bawah. Unicorn Man. Unicorn Man 24/7. Like and subscribe. Tapi like and subscribe. 24/7. Lihat untuk videonya nanti dan sampai jumpa. Oh. Follow, like, subscribe. Twitter, Sampai jumpa. Facebook, Instagram. Twitter, Semuanya kita. Instagram is. Facebook. Jadi terima kasih.